کچکی زور دلال و شیرین بکن. الانوق بخوا فرانسیه بس هنر خو به کردی چید که ام بزنن او چه دست بکاری هنری کردی کریه و چما کردی لسه شاشای ما الانوره خانم گورانی بیش الانوره که با اصل خلکی فرانسه ماوێکە گۆرانی بە زمانی کوردی دەڵێت و بووەتە جێگای سەرنجی خەڵکی کوردستان وەک ستافیستران مەگەزین بە ئەرکی خۆمان زانی و پەیوەندیمان پێوە کرد و گفتوگۆیەکمان کرد ئێلەنۆرێ پێش هەموو شتێک کەمێک باسی خۆتمان بۆ بکە بزانین چۆن بوو فێری زمانی کوردی بوویت و ئێستا لەکوێ دانیشی. Eva baş, navê min Eleonore, ez Fransî me, ez muzîsyen û stranbêjim. Ez li Ewropayê hunera xwe bi taybetî bi Kurdî dikim. Min di zanîngehê bêşa zimanê Rûsî û bêşa dîrokê xwend. Dê û bavê min her du dîrok zanin, wan li ser Asya Navîn lêkolînê dikin. Gava ku ez biçûk bûm ez bi malbata xwe re 3 sal li Özbekistanê mam. Birayê û xweşka min hene, wan jî hunermendin. Birayê min derhênere û muzîsyenê. Xweşka min jî wenekare. Ez li Tirkiyê 6 salan mam. Paşê ez vêgeriyam Fransayê. Niha ez 3 û 4 salan ev 3 û 4 salan ez li Fransayê me. زۆر باشە چەند ساڵەکاری موزیک و گۆرانیەکەی. Ez bi piyanoyê dest pê muzîkê kir. Kava ku ez 8 salan bûm. Min bi 20 saliyê xwe re dest bi amûra xwe yan nû kir. Navê vê amûrê ji bi îngilîzî hurdy-gurdy ye. Hurdy-gurdy. Ez ew amûrekê pir kevne. چۆن بوو بڕیاردا بە زمانی کوردی گۆرانی بێ؟ Carê yekem ez di sala 2010 de çûm Stenbolê ji bo hînbûna muzîk û zimanê Tirkî û tembûr. Ez çûm konservatwarê û li wir min hevalên Kurd nas kir. Paşê me bi hev re dest bi gotinê kir bi Kurdî. Me komekê bi navê Esman ava kir û me li ser strana Aramê Tigranê lêlere hê klîpekê çekir. Ez ji çûm li cem mamosta Dengbêj Xalidê ji bo dersa muzîka Kurdî. Wîsa ji min dest bi muzîka Kurdî kir. لە کوردستاندا چێ بۆت سەرنج ڕاکێشە؟ Kurd bûn û xweşiya dengê Kurdan bala min kişand bi taybetî ya dengbêjan wekî minak dengbêj Şakiro. حەزت بە کامە شاری کوردستانە؟ Carê yekem bi tenê ez çûm Kurdistana Bakur. Ez çûm gelek bajarê Kurdistanê mesela Amed, Wan, Agirî, Mêrdîn, Dêrsim. Bajarên ku min pir ji hez kir Dêrsim û Wan bûn. Ez evan kule dilim heyadare bu iştira bibim cemaşe xocem غزانوی ئەگەر بڕیار بدەی لە کوردستان بژیت حەز دەکەی لە کامە شاردا بیت؟ Heger ku min li Kurdistanê jiyan bikira ez ê lê Dêrsimê bijim. Heger ku ez herim Kurdistana Başûr dibe ku ez dixwazim li wir jî bijim. Ez qet neçûm Kurdistana Başûr.